Hi everyone, welcome to English Easy. Nice to meet you for the remaining of our lesson, which was the time. The time. Yes, I'll be similar to chaîne YouTube sans English Easy. Anu studio lembo benyoga bituguni ka continue nanga walada toy ayamu damne. No yanga walada konontona no lesson 9, lesson 9. Allez tu munka ode tume watika. Comment donner l'air en anglais ou comment demander et donner l'air en anglais. Ibe ñiningal ke cogodi ani ibe fanan di cogodi anglais la ay leçon kum fola kala no yi ibe ñiningal ke cogodi ibe mogo ñininga jumambi obe fo cogodi anglais la ebe so question nano ay ñiningal fitini fladi o ko fe kuma de munum be ni mago be jola ditumana ay kuma de nani fanan di wala ay hakili bol lawa o e kana hakili jiginta afola jumay ibe mogo ñininga la ibe fo cogodi ibe fo go what time is it? What time is it? Aflanai, ibsega ningali fanange. What is the time? What is the time? Nuntu ningali fitin flayamundi nibe question ningali ke nibe ningali ke, ote? Ensuite, ay kuma den demaro fanandi mu nibe dinai. Ibsega difiko ludon. Ufola ni dafaleno. Ina fo l'air exact ube l'air pile. Iba fo o'clock. O'clock, ote? Ensuite, ni temena ni minute hakea doy itse ko fafiga ko past ani ni be a clanche la no kari ibaro sharia la ni sera minute tan duruma imanga foko atemena minute tan duru ba foko atemena ni kari o de kai ni minute tan duru fa amba famia na nyuma ga foko ka be foko de anglais la amba fo quarter ensuite ni be a chamanchela minute bisabai minute bi oroi. Donc na ba clancher la, e ba foko half. Nune yo kuma donyi kalande nga seka nunu don yana ku emploi damne, ku labaral damne. Donc bi amina munye. So today we are going to see how to answer the questions about the time. Bi amina munye ode ni nyiningali minun kerela erika yale ba jabi chogodi. Ebe di chogodi anglela. Di video ina faka boko sebe jire ka video su fa dana. E jije ka video su fa dana ibina di choko di halatina gelai maere. Ama damne ni dafalendo. Ni dafalendo anglo be di choko mona ni français uta di choko be kile kui. Iba fodron ni dafara. Iko ango dafala foko o'clock. Ina fo pile. 1 pile. 2 pile. Ote? Donc anglais fana ba fo ibe nombre fo ka o'clock fragandro 1 o'clock yai 1 o'clock 1 pile ibe fo ka soro ka o'clock fraka français la fana de do 1 pile 2 pile 3 pile, n'est-ce pas? Donc anglais fana o do koy 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock foga tasa yai hal nasira atoro 10 ma iba foko 10 o'clock idda ka nombre fodron ka o'clock fraka, ok? Donc ni di chogoi ni français ni anglais bebe nyogon soro ni na te nyogon jeya. Maintenant ube nyogon jeya yoro juma ijije ka video yoron su ko seba nafaka boko sebe parce que danfara be français ni anglais che di la ni yoro ina. O yoro jumai ni français be di minute do temena sanfe français ba damne de gauche à droite o kore mi ka damne numan fe ka ta kinin fe ote de be numan fe minute be kinin fe donc abe fofolon ka soroka minute fo ebe ka kuma yin famia français be di ka damne numan fe ka ta kinin fe o kore yi abe folo fo ka minute farauka ote bo anglais bo contraire de osina au kokan, c'est-à-dire l'anglais donne l'heure de droite à gauche o kore mi abe di kinimbulo fe kata numan fe aba damne numan fe e kinim fe kata numan fe o kore di abe minute folo fo ka soroka fo abe minute fo ka fo
avec minute folo au koffe kanani eri. Alors que français va d'amener er la kana minute là. Donc vous voyez la différence? Do you see the difference? So English gives time from right to left. Wafoti. Ko anglo be RD kabo kinin fe kata numan fe. Minute de be kinin fe abo folo fo au koffe ka na eri fo ou be numan fan fe. Donc français ta au contraire. Nimba fo sako 1 heure temana minute durée 1 heure 5 minutes 1 heure 5 minutes français ta fo te wa abe eri fo ka 5 fo ka minute fo mais anglais ba fo ko 5 past 1 5 way minute durée pass o temena 1 1 heure ka yayi 5 past 1 répétez avec moi 5 past 1 o kore ko 1 heure temena minute durée ay duru folo fo o ko fe ka kelen fo parce que kelen RD nege kanyan tan nege kanyan kelen temena ni minute durée male ba foko minute duru temena nege kanyan kelen sanfe ouais ni ko ba traduire ba ngala baketani donc anglais ba fo 5 past 1 na ba foko 2h10 nege nyan flat temena minute time abe 2h fo ka temps fara ko ote français ba keti de gauche à droite mais anglais ba fo 10 past 2 yay 10 past 2 repeat with me 10 past 2 yay minute temps o temena nege nyan flat sanfe way na sur la ko 3h15 odo misali ala ko nege nyan sabate manani clanche carré tanduru de 3h15 anglais ba fuko quarter past 3 ni minute muganu konoton temena misali ala nege nyan nani sanfe 4h29 minutes 4h29 minutes anglais ba fuko 29 past 4 yeah, chaque fois avec minute de fort ka soroka eri tugola misala la na sorla ko minute bi saba temena eri nyan duru sanfe ina fo 5h30 anglais ba foko half o de demi half past 5 ouais donc half past 5 ouais donc anglais be RD chocolat ni une règle famille dron très simple il va be RD facilement même misali anunga 1h05 minutes anglais ba foko 5 past 1 2h10 10 past 2 3h15 quarter past 3 quarter past 3 4h29 29 past 4 5h30 half past 5 oui donc chaque fois minute temena abo fo kasoro kanani eri ni eri di chogo flanai ango follow we ni eri dafale ndo amba fo 1 o'clock 2 o'clock 10 o'clock oni français bekele mais ni eri minute do temena sanfe ambe minute follow fo kasoro ka munke ka eri fo donc ni eri di chogo flanai eri di chogo sabana ameno oye video natola oye ni eri totora moins be fo chogo di moins be fo chogo de anglais la donc ni ni règle saba dondro ebe eri di sans problème eri dafale oui o'clock ni eri temena ebe minute fo ka pass fo ka soro kanani eri toy ni atora moins na tora eri min biga na o totora hakia mi ibo fo ufana amino e video wore ni eri di chogo flana sabana amino e video wore kambe video wore